Sangom Sang Saktu Karong Development Association Thararok Youth Club Waito Sangom Sang Amadi Usoi Pokpigi Maira Paibi Singna Sinduna Sangom Sang Suktu Karong da Pangthok Kiba Wakat Mifam Aduda Saru Yakiba Mrs. Sahidana Pungdor Pada Sangom Sang LP Madrasa Sangom Sang Water Reservoir Manakta Sakang Daba Singna Bomb Pokai Handuna Misi Mina Tohan Kiba Amadi Miam da Akiakang Pibagi Thong Asi Akan Mamong da Condemn Tawi Haribu Mafam Asida Angang Singi Sanabung Oibatanatana Polling Station Su Oiribani Loyana Mafam Asi Yum Sukungna Kundariba Mafamni Mafam Asida Bomb Pokai Hanba Haibasi Tamoi Sokne Nuaite Asigumba Tabak Asi Makatana Toktanaba Mari Lainaba Sinasu Miyang Changbiu Haiki Amaramda Impal West ki Upa Adaksa Bobigi Yumda Bomb Pokai Handuna Amangata Thon Kibabu Yaninda Fongduktuna Lamdam Adungi Pilo Club Organization Singna Hongampat Awang Lekai da Wakat Mipam Pamduna Yaninda Fongdokre Wakat Mipam Aduda Saru Yaraduna Laisram Bobin Hai Praja Miam gi later laira Mating Pangduna Chumna Lejariba Asidak Kanana Karidamak Bomb Langsanduna Pokai Halibano Amadi Selgi Dabi Karidamak Tobiribano Haina Hanglak Pagaloina Miam Seba Togduna Ladiba Asida Praja Micham Miam da Akiakang Thon Basi Matungda Amuk Anna Thon Biganu Hai Bagaloina Kanana Karigidamak Tauribano Haibadu Atu Matamda Singdok Piru Amadi Langaki Maketagi Jenabasing Faduna Dandi Pibu Haina Pongdoraki Aikoi gumba tolaba taram myamji chako binaba laitaba midu aina chako ra penjabani ibung pa laitaba chako binaba laitaba kaya do aina chako ra penjabani aduga kari maram gidamakta kari nungai ndaba laibagi paisa gira demand tabo pidaba gira adiro kanana kari tawbagi ai yumda yam chamna hingba ai building laidana dolan laidana yum kai chaba su natte nong yudraga loire hana yam chamna hingba praja ga loina ra hingba aingonda asumna tawbasidi yamna wakhan kitang thenmanba aduga minung silaitaba sumbaje tawbiganu Amaramdasu Lamlai Mapari Thogolupki Secretary L Bobisanagi Thongalda Bomb Ama Thamlamle Ngasi Ayuk Pung Taretlom Tawa Matamda Bobisanagi Geta Bomb Adu Lairamba Thena Kibani Lamlai Police Amadi Bomb Squad Latin Asu Angam Yawdan Lotoki Thodo Asig Matang the El Bobisana Hai Mahakanaguba Amataga Nuaina Daba Amatalate Masi Rajniti Loktunaba Mawonda Tataba Mali Asigumba Akia Kangi Tabak Asi Matungdasu Tatabiganu Kanana Karidamak Tamambano Haibadu Singdok Piru Haiki Primary Health Center Moregi Campus the MSF Max Amadi Health Department Singna Operate Tawgadaba One Stop Care Center among Ngasi Hangdokre Ngasigi Center Hangdokpagi Torumda Chief Medical Officer Tenopal Dr. K.H. Gozen Manipur AIDS Control Society gi Joint Director M. Abhiram Amadi Primary Health Center Moregi MO in charge Dr. K.H. Santi Kumar Singna Maru Oiba Miyoi Singh Oiki Chief Medical Officer Dr. Gozen Ribbon Kaktuna Hangdok Kiba Ngasigi Thorum Aduda More the Leiba Tuan Tuan ba NGO Singi Miyoi Singh Saruk Yaki More the Leiba Tuan Tuan ba Bank Singna Lupa Chama Chapi Low Haiba Yadre Masina Maram Morega Business Tori Miyoi Kayagi Lupa Crore Mari Mangarum Thampam Laitabagi Awaba Kaya Ama Mayok Nare Mari Lainaba Singna Yangsin Bit Naba Haina Indo Myanmar Workers Forum Moregi President N. Pulindrona Paumising the Pundurakli Magna Makatana Haikibada Tasi Tang Marida Moria the Leiba Hill Tribal Council the Sarkagi Mihut Chingyauna Reserve Bank of India RBI Oiba Miyangi Mipam Ama Pangchoki Hariban Numit Aduda Moregi Miyamna Bank Sing na Lupa Sama Amadi Chani Chapi Low Haiba Yadabagi Wapam Sing Kangalabasu Paisa Tampam Mapam Pikpa Maramna Tampam Laitabani Hairaki Reserve Bank of India ki Shakhagi officer Mayam Punjab National Bank ki State Bank ki Lakpada Pam Jawakat Pada Akoi Tampam Laite Akoi Upuse PI More Dadi Karbagi La Iba Pesa Mayam se Kada Ida Samudor no Masi Mari Lenaba Manipur Sarkar ki Mari Lenaba Singna Amakta YNBU Pesa Yamna Loksan Bangama Bengama Yam Tuna More da Thabiraknaba Mari Lenaba Singda Hajari Bharatiya Kisan Union Krantikari Chief Surjit Singha Fulna Haikibda
फेरोजपुर की SSP ना मकोइबु लंबी हांगलु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लंबी दुदल रैली लाकदोरी हाइदुना अफाव साखी पाउमी सिंह द पौदम लदुना फुल ना हाइकिबदा फेरोजपुर की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP ना लंबी अदु प्राइम मिनिस्टर मोदी की रैली तौनबम फमनी हाइरिबा फ्लाईओवर की लंबी अदुदा मियोई खरना प्रोटेस्ट तौदुना थिंगदुना थमखिबनी लंबी थिंगबुदुना मरम ओरदुना प्राइम मिनिस्टर मफम अदुदा चटप यादबदगी मिनिट 35 कुन पंथदुना लेखी सिक्योरिटी अहोब लेबदगी प्राइम मिनिस्टर की फेरोजपुर रैली कैंसिल तौकी हाइरी स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर की शेड्यूल प्रोग्राम अदु पांगथोक हंदबनी हाइना बीजेपी ना कांग्रेस गवर्नमेंट पु मराल सीखी अमरमदा चीफ मिनिस्टर चरण सिंहाना हाइकिबदा वेदर फत्तबना मरम ओइदुना प्राइम मिनिस्टर की विजिट तौरक्तनबा हानना पाउ फीकी खुदक्ता लंबी चेंज तौबगी पाउसु मखोइदा खंगलकपत लेखिदे हाइरी सिक्योरिटी की माइकेदा असोइबा करिसु लेखिदे हानगी चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंहना चीफ मिनिस्टर चानी फम थादोकदबनी हाइना डिमांड तौकी पाकिस्तान किलोमीटर 10 दमक लाप मफमदा फाउबा प्राइम मिनिस्टर लापगी सिक्योरिटी सिनबंगमद्रे हाइनसु मराल सीखी गोवा चथरिबा हेरो इंडियन सुपर लीग की गनांग सानकिबा यांकई सुब मैचता ATK मोहन बगान गा हैदराबाद FC गा गोल अनि अनि चनदुना ड्रॉ ओइख्रे ngasi चथरिबा लीग असगी यांकई माथोय सुब मैच एथलेटिक स्टेडियम बेम्बोलिम दा जमशेदपुर FC गा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का निमदांग पुंग 3 खादी सानाबा होख्रे हयेंग जनवरी 3 लीग असगी यांकई निथोय सुब मैच SC ईस्ट बेंगल गा मुंबई सिटी FC गा निमदांग पुंग 3 खाई ताबदा तिलक मैदान स्टेडियम दा सानरगनी हौजी अरोबिदा मरोइबा पाउ अमु हन पेजरे मणिपुर प्रेस क्लब की 93 सुबक मपोक कुमन थोरम पांगथोखरे होम मिनिस्टर अमित शाह ना वीडियो कॉन्फ्रेंस खुतांगदा प्रोजेक्ट कया अम संगाखरे कया अमना उरेप उंगतमखरे बीजेपी माइथि पिननबा अमत ओइना होनमिरगनी हाइना कक्सिंग एससी INC की इंटरनिंग कैंडिडेट अहुम पुदोखरे लोइनना बॉम्ब पोखाय लंबगी मायोक्ता वाकबी फंक्शन फमखरे ngasi gi damakta di imes paudam pijo matang silo sindare miam amukana kurumjari